Angithi noma ungarealize uphenduke emva kokufa, unfortunately awusaphendukeli salvation. So kodiswa nje ireality yalento vele lento beyireal. Waphenduka yena sayibona ukuthi lento lebekukhulunywa ngayo ireal. Wabeso sika lokunenani kuba mne sengiyibonile lento. Sengiyacela Abraham ukuthi nebafowethu nabayislamu sengikhalela bona sinabo bangethu kulenzawo lenkulu. Uthi ka Abraham banaye Mose nebaprofeti abeve bona. Banaye Mose nebaprofeti. Lisho njalo kwethu asosibukele mfundisi lapha. Ithi ke abeve banabo baprofeti. Hayi uthi bebanabo. No, ithi banabo in the presence. Kusho ukuthi unabo bantu labathunyelwe kuwe ukuthi bakusite namuhla. Unayo umuntu lokuthunyelwe kuwe ukuthi akushumayele namuhla. Lithi ke leli vivani yena. Hayi ukuthi they heard Moses and no presence. They have Moses. Jesus. You have a sent pastor. Kunemelusi phela Moses beyengumelusi lomkhulu. Kunemelusi lokuthunyelwe wena. Kuneprofeti lokuthunyelwe kuwe. Vani yena. Banaye Mose. Bakhona baprofeti bazalwane. Sinebaprofeti abathunyelwa nabaprofeti bonke kithi sonke. Ungabonge ngani khotsha ngale la. Uthatha isifundo sinye.